салом шунавандагони азиз, шарҳи мустақими хабарҳои рӯзро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои моҷир мешунавед. имрӯз 14 феврали 2020 сол аст. дар интихобот ба палатаи поёнии парлумони тоҷикистон ки 1 март баргузор мегардад, 241 номзад барои 63 мандати вакилӣ рақобат хоҳанд кард. хабар медиҳад риа новости бо истинод ба хадамоти матбуотии комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон натиҷаҳои пешакии интихобот ба палатаи поёнии парлумони тоҷикистон эҳтимолан 2 март эълон карда шавад. аз 241 номзади сабти номшуда 65 тои онҳо тибқи рӯйхатҳои ҳизбӣ дар ҳавзаи ягонаи умуми ҷумҳуриявӣ ва 176 нафар дар ҳавзаҳои якмандатӣ аз ҷумла 48 зан дар интихобот рақобат хоҳанд кард. тибқи қонунгузории интихобот дар он ҳолат баргузор шуда ҳисоб мешавад ки агар 50% шумораи умумии овоздиҳандагон дар интихобот ширкат кунанд. алҳол тибқи маълумотҳои пешакӣ 4,7 миллион овоздиҳанда ба қайд гирифта шудааст. бюллетенҳои овоздиҳӣ бошад бо 4 забон: тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ ва қирғизӣ нашр карда мешаванд. зиёда аз 500 нозирони байналмилалӣ, ҳазорҳо нозирони маҳаллӣ мониторинги интихоботи дар пеш истодаро анҷом медиҳанд ва беш аз 100 хабарнигори расонаҳои пешрафтаи хориҷӣ интихоботро инъикос хоҳанд кард. дар ин зимн сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар русия аз ҳамаи шаҳрвандони тоҷикистон ки дар русия қарор доранд дар саҳифаи фейсбукиаш даъват кардааст ки рӯзи 1 март ба участкаи интихоботӣ ки дар бинои сафорати тоҷикистон дар русия воқеъ дар шаҳри Москав кӯчаи Гранадни 13 ташриф оваранд ва бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш дар раванди интихоботи парлумонии тоҷикистон ширкат кунанд ва ба номзади арзандаи хеш рай диҳанд. як шаҳрванди тоҷикистон дар русия бори 11 волидайн шудааст ки ин мақомотро дар ҳайрат гузошта ба ӯ бе ягон шарту шароит иҷозатнома барои истиқомат дар русия ё ба истилоҳи русӣ вид на жительство ба ӯ дода шудааст. хабаргузориҳои русия аз қавли хадамоти матбуотии полисии вилояти Москав менависанд ки ба Абдуманон Саторов бо тасмими сардори сарраёсати вазорати корҳои дохилии русия оид ба вилояти Москав ҳаққи иҷозати бемуҳлати истиқомат дар русия дода мешавад. баъд аз ин Абдуманон Саторов метавонад ки бе қоидаҳои гирифтани шаҳрвандии русия ба таври кӯтоҳмуддат соҳиби шаҳрвандии ин кишвар гардад. Абдуманон бо Светлана Саторова якҷо оила барпо карда дар вилояти Москав зиндагӣ мекунанд. мақомоти маҳаллии вилояти Москави Русия ҳангоми табрики Светлана барои бори 11 модар шуданаш аз ӯ пурсиданд ки чӣ камбудиҳо дорад дар рӯзгор ва ҳамин тавр Светлана Саторова иброз доштааст ки шавҳараш Абдуманон Саторов шаҳрванди Тоҷикистон аст ва дар бисёр маврид ҳангоми ҳуҷҷатгузориҳо мушкилӣ пеш меояд. аз ин рӯ аз мақомоти маҳаллӣ ӯ дархости кӯмак карда будааст. нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед. додгоҳи шаҳри Душанбе собиқ роҳбари корхонаи воҳиди давлатии манзили дастрас Нурулло Наимовро барои қаллобӣ ва тасарруфи пул дар сохтмони хонаҳои баландистиқомат дар Душанбе ба 21 соли зиндон маҳкум кард. дар ҳамин ҳол радиои Озодӣ хабар медиҳад ки 5 нафари дигари шарикони ӯ ба муҳлати аз 8 то 16 сол маҳкум шудаанд. дар байни маҳкумшудагон низ як зан ҳаст. боздошти директори собиқи корхонаи воҳиди давлатии манзили дастрас Нурулло Наимов бо гумони қаллобӣ дар васоити ахбори омад дар охири моҳи декабри соли 2018 расонаӣ шуда буд. он вақт прокурори генералии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон дар нишасти матбуотии 29 январи соли 2019 боздошти 4 корманди корхонаи воҳиди давлатии манзили дастрасро барои қаллобӣ эълон карда буд. дар моҳи январи соли равон палатаи ҳисоби Тоҷикистон иттилоъ дод ки дар фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии манзили дастрас зарари молиявӣ ба маблағи тақрибан 42 миллион сомонӣ ошкор шудааст. палатаи ҳисоб дар якҷоягӣ бо прокуратураи генералии Тоҷикистон 59% маблағҳои дуздидашударо ба буҷа баргардонидаанд.
ادامه خبرها. وزارت معارف تاجیکستان وضع را وابسته به انتقال دانشجویان ازبک از دانشگاه‌های تاجیکستان شرح داد. تا به حال کسی به طور رسمی به وزارت معارف و علم یا بر ریاست تحصیلات عالی این وزارت با درخواست تایید به انتقال از دوم تا پنجم کورس میتوانند با روزگی رکتوران مؤسسه‌های تحصیلات عالی و در حالت‌های استثنایی با اجازه وزارت معارف و علم تاجیکستان از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر انتقال داده شوند. یادآور می‌شویم که قبلا خبر داده شده بود که مقامات ازبکستان از دانشجویان خود که در کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و قزاقستان تحصیل می‌کنند دعوت کرده شده است که تحصیل خود را در وطنشان ادامه دهند. در تاجیکستان در برابر امانت بانک دومین بانک دولتی پیدا خواهد شد که بهر دستگیری صاحبکاران و پیشنهاد قرض‌های با امتیاز در سمت فعالیت صاحبکاری روانه کرده می شود. در این باره وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده در نشست مطبوعاتی خبر داده است. بانک نوی دولتی برای دستگیری صاحبکاران خصوصی در کشور روانه کرده خواهد شد. قابل ذکر است که این زمان در تاجیکستان تنها یک بانک دولتی این امانت بانک می باشد. بانک نو با صاحبکارانی که به استحصالات مشغول هستند دستگیری همه‌جانبه می‌رساند. در طول 3 سال بانک دولتی با اسعار ملی با معیار 12% بهره سالانه قرض‌ها پیشنهاد می‌کند. ابراز داشته است وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده. بنا به اطلاع بانک نو بهر رشد و رونق صاحبکاری صنعتی امکانات‌های بیشتر فراهم می‌آورد و لایحه‌های محلی را نیز دستگیری خواهد کرد. مقامات در تاجیکستان تصمیم دارند که انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت‌های بزرگ جهانی به مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک تطبیق نمایند. در این باره نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه ابراز داشته است. شرکت‌های خارجی توسط رسانیدن خدمات به شهروندان فایده به دست می‌آورند. باید زمینه حقوقی موافق به وجود آورده شود که آنها در مقامات انداز اختیاراً به قید گرفته شوند و انداز از ارزش اضافه شده را پردازند. این تشبوس به شرکت‌های بزرگ به مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک دخل دارد. نمایندگان کمیته انداز تاجیکستان با این پیشنهاد به حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت خواهند کرد. ابراز داشتند مسئولان کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی این نهاد. امروزها اینترنت نه تنها منبع اطلاعات بلکه در آن خدمت‌رسانی‌های پولکی به مانند بازی‌های الکترونی، فیلم‌ها، کتاب‌ها، موسیقی، چپته‌های هواپیمایی، اجاره مهمانخانه‌ها و غیره ها را پیشنهاد می‌گردد. طبق گفته‌های مسئولان کمیته انداز تاجیکستان حالا در روسیه از سال 2016 این گونه اندازبندی شرکت‌های خدمت‌رسانی اینترنتی رایج شده است که بیش از 2000 شرکت‌ها خود را به قید گرفته و انداز از ارزش اضافه شده می‌سپارند. علاوه بر این چنین تدبیرها علیه در جمهوری‌های بلاروس، آلمان، اسپانیا، یونان و دیگر کشورهای غربی اندیشیده شده‌اند. مقامات چین از جامعه جهانی جهت فرستادن کمک‌های بشردوستانه به چین در مبارزه با کرونا ویروس اظهار سپاس کردند. زیاد از 33 کشور و 4 سازمان بین المللی به چین در شکل لوازمات ضروری طبی برای مبارزه با کرونا ویروس کمک فرستادند. در مبارزه با ویروس خطرناک پیدا شده در چین مقامات این کشور اساساً به قواهای خودی تکیه می‌کنند. ما هم باوری و هم امکانیت داریم. همزمان ما دستگیری صمیمانه و دوستانه جامعه جهانی را خصوصاً از دیگر کشورهای در حال رشد استقبال و قدر می‌کنیم. تا روز 14 فوریه حکومت‌های 33 دولت و 4 سازمان بین المللی به چین در شکل لوازمات طبی کمک‌های بشردوستانه خود را فرستادند که جانب چین این عمل دوستانه و نیک جامعه جهانی را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. گفته است سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری مردمی چین گن شوان. در بین کشورهایی که دیپلمات چینی از آنها نام گرفته و اظهار سپاس کردند جمهوری‌های الجزایر، بلاروس، کامبوجا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، مصر، فرانسه، آلمان، گانا، مجارستان، اندونزیا، ایران، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، مالایزیا، نپال، زلندیای نو، پاکستان، فیلیپین، تایلند، ترکیه، امارات متحده عرب، اتحادیه اروپا و غیره ها میباشند. قید کرده شده است که بسیار آدمان در سراسر جهان که بخش‌های گوناگون جامعه و ملت‌ها را
намояндагӣ мекунанд, бо роҳҳои гуногун ба чин ҳамагуна кӯмак ва дастгириҳои худро пешниҳод карда истодаанд. сомиёни арҷуманд, дар охири нашри хабарӣ як эълон низ дорем. шоми имрӯз ҷумъа 14 феврал соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи Моҷир даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хатти сарҳади давлатӣ ба радиои Моҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410 8967 111 5646 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба солҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми имрӯз ҷумъа 14 феврал соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. сомиёни арҷуманд, нашри инсоатаи барномаи иттилоотии хабарҳо мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир шунидед. ба шумо танисиҳат хоҳонем ва дар соатҳои баъди шуморо бо хабарҳои тоза ошно хоҳем сохт. саломат бошед.